Ibintu bidasanzwe byo ku rwego rwo hejuru bimaze kuba muri Iran. Ubu tuvugana itariki 9/3/2026 Iran yamaze gushyiraho undi muyobozi w'ikirenga. Uyu we ntasanzwe. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran mushya bamwita Mujtaba Khamenei. Afite imyaka 56, akaba umuhungu uwahoze kuri uyu mwanya w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran uherutse kwirezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli. Mwibuke Amerika na Isirayeli barahiriye kuzivugana undi muyobozi uwo ari we wese Iran izatora Amerika idafitemo akaboko. Oh boy, Iran have officially announced their new... Ibintu noneho byatangiye gushyuha. Amerika ntiyishe se umubyara gusa, ahubwo bishe umugore we, mama we umubyara ndetse na mushiki we. Uruziga rwo kwihorera rugiye kuba runini cyane. Umuyobozi mushya yarabayeho ubuzima bw'ibanga bukomeye ku buryo nta muntu wapfa kumenya ibye. Abanyagihugu benshi ba Iran ntibazi n'ijwi rye nuko avuga. Mujtaba Khamenei, umwana wa kabiri wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, afite imyaka 56, yirinda abantu ku buryo amenya neza ko ahora nta muntu umufiteho amakuru uko yiboneye. Urwego biriho ntaravugira mu ruhame na rimwe. N'umugabo utagaragara mu kiganiro kandi utaragaragara mu kiganiro icyo ari cyo cyose nka interview. Afite imyaka 17. Icyo gihe yakoze mu gisirikare mu ntambara yahuje Iraq na Iran. Agitorwa agitangazwa, abayobozi bakomeye cyane ba Iran basohoye inyandiko igira iti: tuzubaha umuyobozi wacu kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso yacu. Usibye kuba Israeli cyangwa se Isirayeli yaragerageje kumuhitana kuva kera, Isirayeli yadusezeranyije kuzivugana wese na buri umwe uziha kongera guhagararira Iran. Trump we ubwe yatubwiye ko ibi rwose batazabyemera ibyo twakigira byose ngo umuhungu wa Ali Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga ngo amusimbure. Ikibazo kiri mu mitwe ya bose ni ese uyu muyobozi mushya araza kumara igihe kingana iki? Ese azakomeza intambara cyangwa se arayoboka izindi nzira? Uyu mugabo yahoze ari mu banyembaraga ba Iran, ariko mu buryo bw'ibanga yakoraga nk'umwe mu bo hejuru bari impande ya se. Akaba umugabo ufitanye umubano n'ingabo za Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps. Intwaro, uburyo bw'imirwanire, tactique n'ibindi. Intwaro ziremereye zirimo misile, ballistique na cruise, indege z'ubwoko bwose bw'intambara. Ibintu byose twarabiteguye by'intambara nini kandi ngari. Intambara nini kandi ndende turayiteguye. Intwaro, ingabo zishoboye kandi zifite imbaraga. Muri leta ya Islam bariteguye kurwana intambara nibura ya nyayo mu gihe cy'amezi 6. Amezi 6 turwana ku muvuduko turiho. Nka misile twakoresheje rwose ni zimwe mu zakozwe mu biragano birimo icya mbere n'icya kabiri n'iza kera cyane. Inyinshi zakozwe mu 2012 ndetse na 2013. Mu myaka 10 ishize irenga ibintu twakoze ntacyo turakoreshaho na. Ibyo kandi bimeze gutyo nyamara ikigero twakoragaho intwaro cyarazamutse cyane mu myaka tuvugana ishize. Ali Muhammad Naini, umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kisilamu muri Iran. Twibuke uyu muyobozi mushya wa Iran akurikira urupfu rwahoze ari kuri uyu mwanya ari we se waguye mu gitero cya mbere cya Amerika na Israel bagabye kuri iki gihugu cyabo. Hari ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2026. Hari no kuwa gatandatu. None ubu byarangiye yatowe agiye gukora ibintu benshi dufitiye amatsiko. A new supreme leader in Iran and a new call for resistance. Umuyobozi mushya wa Iran ukwihagararaho gushya muri Iran. Ubu tuvugana imvura y'amavuta y'uburozi iri kugwa mu kirere cya Iran. Ibihugu bisa n'ibyiteguye gusubiza ibitero bya Iran biherereye mu kigobe kimwe na Iran iherereyemo byanatangiye no gusubiza ahubwo. Kugira ibyumve neza, ibi bakoze impinduka zikomeye muri leta ya Kisilamu kuko ni bwa mbere mu mateka uyu mwanya w'umuyobozi w'ikirenga ubusanzwe
wayoborwaga n'umuntu ufite ubumenyi mu mategeko ya Kisilamu. Noneho ingoma n'ubwami riherekanyijwe mu buryo bw'umurage, umwana na se, kuva papa w'uyu mwana cyangwa se w'uyu mugabo ari ku butegetsi. Ibyishimo byabaye byose muri Iran ku buryo abantu buzuye mu mihanda. Bishimye kandi baha ikaze umuyobozi w'ikirenga mushya bati, Imana ntisanzwe, Imana iruta byose. Ni nyuma y'icyumweru ise umubyara yiciwe mu bitero bya Amerika na Israel kuri iki gihugu. Nyuma y'icyumweru dutegereje ndetse nyuma y'akababaro tubuze uwari umukuru wacu Ayatowe, turishimye nonaha umuyobozi mushya yabonetse. Ubu twizeye ko ibintu birakomeza kuyoborerwa mu kirenge cye yasize Ayatowe. Bamuhaye icyubahiro, ariko bamwe nubwo bishimiye ibi, abandi bazamutswe n'uburakari. Amajwi abaturage bavuga bati, turasaba urupfu kuri Mujtaba, nicyo tumwifuriza, yumvikanye mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru wa Télé ni muri Iran. Urupfu kuri Mujtaba, urupfu kuri Mujtaba. Leta zunze ubumwe za Amerika ubwayo yavuze ko umuyobozi uzajyaho atazamara igihe nadashyirwaho ku bushake bwa Amerika n'uburenganzira bwayo. Gusimburwa ku butegetsi n'umwana wawe muri Iran ni ibintu bidasanzwe turamutse turebye ku buryo guverinoma yabo yubatse cyangwa se yari yubatse kuva mu 1979 mu mpinduramatwara y'icyo gihe. Rahbal ni uyu mwanya w'umuyobozi w'ikirenga waturutse ku myumvire yari y'abashiya yitwa Veriyat Ifakih cyangwa se the guardian of the jurist. Mu miyoborere yabo ubundi umuyobozi ntagomba kuba umunyapolitike, agomba kuba ahubwo fakih, inararibonye mu mategeko ya Kisilamu. Kwemererwa uyu mwanya ugomba kuba uri hejuru mu myanya y'idini no kubisobanukirwa. Niba igihugu kiyoboye mu matwara ya Kisilamu, ukiyoboye agomba kuba impuguke muri ayo mategeko yayo ni Islamu, ku buryo bagomba kuba azi kuyasesengura no kuyasobanura neza. Nicyo bivuze nyine, nicyo bashingiye icyo gihe. Mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu, nimwe muzajya mubona andi makuru rusange tubagezaho hano, ibiganiro kandi bibigisha buri munsi tubagezaho hano. Nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Kubera ko n'umuyobozi w'ikirenga uherutse kwicwa, papa we umubyara nyine uyu mushya ntabwo yari ku rwego mu by'idini ruhagije ubwo yajyagaho. Ni papa we byasabye ko bahindura itegeko nshinga umuntu w'iranka rito yemererwe gutwara guverinoma. Kuri uyu muhungu mushya ugiye gutwara Iran, ibintu biragenda bikaba bidasanzwe cyane. Mujtaba ari mu bantu bakomeye mu idini cyangwa se mu by'idini, ariko nawe ntabwo ari mu bo hejuru cyane ko mu 1979 impinduramatwara yabayeho icyo gihe yarwanyaga ingoma yari imeze nkaho ari iya cyami, ku buryo umuyobozi yavagaho umwana w'agasimbura. Uyu munsi babisubiyemo. Ku banya-Iran bamwe bameze nk'abagambaniwe, aho kuyoborwa n'umuntu w'inzobere uzi amategeko, basa n'abongeye kwisanga mu ngoma ya cyami. Nyamara umuyobozi ntabwo avuka azwi muri Iran. Abakomeye bagera kuri 87 bahiswemo mu by'idini hariya muri Iran baba bagomba kwicara bakaguhitamo, ubundi nawe ukayobora. Ni abitwa Assembly of Experts. Uko ibihugu bituranye na Iran bigerageza kuyirasa nabyo, abahitamo bamaze guhitamo umuyobozi wabo mushya. Under cover of airstrikes, Iran's clerics have chosen their new leader. Bisa n'ibyahaye imboni nshya Leta zunze ubumwe za Amerika na Israel ku byerekeye intambara iri kwerekera. Ayatollah Hussein Khamenei, Imana izakube hafi. Ni umunyamakuru w'ubu bivuga, turakomeza kwihagararaho tudakanzwe n'igihe bizadutwara. Ntabwo icyubahiro cyacu nabo turibo bigurishwa. Uwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran,
abarimo senateri Lindsey Graham ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika banditse ko ari ikibazo cy'igihe gusa ubundi nawe uyu muyobozi mushya akisanga aho se ari, ni ukumwica nyine. Irani iri mu bihe bigoye, iyi myotsi y'umukara ureba ni amavuta yivanze n'amazi y'imvura. Ismael igenda irasa ahantu hari habiswe bimwe mu bintu nk'amavuta na za peteroli ku buryo umuriro wagiye ukaba mwinshi cyane mu murwa mukuru Télé. Abaturage bari kubaho mu byago byo guhumeka umwuka wanduye n'amazi y'imvura y'uburozi. Ibi biri guteza impungenge cyane ku buzima. Ibihugu bito nka Kuwait, Bahrain na Qatar bishobora kwisanga nta mazi meza bifite yo kunywa mu byumweru bike ibigega byabo biramutse byangiritse. Bwa mbere mu mateka akagunguru ka peteroli karenze amadolari 100. Ibi nibwo bwa mbere byabaho kuva Uburusiya bwagaba ibitero kuri Ukraine. Ibi nibikomeza gutya peteroli iraza kuzamuka, ibiciro by'ibiribwa n'ibicuruzwa bikurikire hirya no hino ku isi. Perezida Donald Trump we avuga ko ibyo nta kidasanzwe kirimo kuko ni igiciro gito cyane twari bwishyure nk'ingurane y'amahoro y'isi n'umutekano wayo. Usibye abaturage bamwe bumvikanye batuka leta nshya, abandi babyinye ivumbi riratumuka bacyumva aya makuru. Bamwe bavuga ko Moshtaba Khamenei adafite ubushobozi nyabwo bwo kuyobora. Nubwo agiye kuyobora mu bihe bigoye. Inkuru zacu zo nakagaruka. Wifuza kumva ibitekerezo kusaba ingingo nagukoraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo ni 0782621130 ndetse email yacu ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, twishimira ko mujya gukurikira Télé Montagne Rwandaise ikiganiro kandi inkuru natuyisoreje. Iyi nkuru wayikunze n'uburyo ikozemo, manuka munsi y'video wandike ijambo rya duhereze ibindi. Nanjye ndashyiraho agatege, ndongeramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro ndetse n'inkuru nziza ziteguye neza buri munsi. Kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro birenga 500 ndetse n'inkuru wareba. Mwibuke mu birebe kandi mukore subscribe, ibyo birihutirwa.